Inkosi namandla. Esigqokeni silitshe legumbi elanqathwa ngabantu lithi iBhayibheli kodwa kuye likhethekile wathi inkosi onje ngomthetho kaMose wayekhanda ngamatshe azafe. Lalelani bazalwane, nayo into engifuna ukuthi niqaphele yile elithi iBhayibheli uJesu wabheka phansi wanoba phansi ngoba vele uJesu uze phansi uzonoba phansi ukuze abaphansi basuke phansi baye phezulu. Lithi iBhayibheli uJesu wabhala phansi, yazi wayibhalani? Wayibhala izono zabo ukuthi nana nikho ngcwele njengoba kunethela. uJesu wabhala enhlizweni zabo ngoba iBhayibheli lithi immediately asho njalo bajika babuyela emuva ngoba itshe selibhalile nakubo. Yebo inkosi namandla. Bazalwane